تانکن ارتش عراقی لهمو دریه نافچه کسکیا بغدای هاتنه بلاف کرن لگوری وان دیمنن ویدیوین کو جوه نافچه هاتنه بدست خستن. جافکانیان خوجهید بیجن گرتنا نافچه کسک جبو انجام دانا راهینانک اولکاریه. تپیواندیاوی برودانک جنشکه و نینه لبل زانیاری میدانی روشک جدا نشان دادن. اف نافچه کسکه یا بغدای کو دنگ تقیان جلوه نافچه هاتیه بهستن حتی نهاجی روش ناسایه لوه نافچه. لگوری هن چافکانیان هیزک تایبت یا اولکاریه دست به قرطنا هجمارك بربرسان كرنا لبغداي سروكي هفيمانية عزم مسنا سامرائي لقل باسوانين وي لقوري الزانياريين نبش تراسكري لنافچيا كسك هاتنا قرطن لقوري همان زانياريان قرطنا سامرائي بفرمانا سروك وزير عراقي علي زيدي بيك هاتيو بشتي قوتنو اعتراف عدنان جميلي جيجري وزير بترول عراقي هزين زدتر ين پشتوانیه نها لنافچه کسکیا بغداینا هزا دزگاه دجا ترور جی لسرانسری و نافچه بلاویه لآلیه کیدن دزگاه دجا ترور لبغدای دس به پیلک برفره یا سردگرتنا مالن چندین سیاست مدار و پرلمانتاران کریه لگوری وان زانیارین که حتنها نهاتنه پشتراس کرن اف اپراسیون لسربنگها اعتراف هنگرتیانه که بحثا قندلية دكن بحثا طالان كرنو دزينا بمليونان دولاران دكن جافكانية كأولكاري دبيجا أفبو يرين إيشف حتى بريفي سبهي تاني تشروسكا يكما يا أوبراسيونا كمازن كود الدمجمير والروجين لبيشيا مدى كسايتين هري دياريين عراقي بكن أرمانج هفدم لقل بغدا نوچه بحثا انجام دانا اپراسیون اولکاریه لپاريزگهن انبار دیالا و صلاح الدین دکن هروها هن زانیارین نپش راسکریج آلیه مدیای و تینا بلاف کرن بحثا قرتنا چند کسان تکرن از آمجه پی بکم دبیجن که هر یک جه بها النوری زیاد الجنابی هروها مثنى السامرائي علاء سكر محمد الكربولي حسين الخفاجي لقال عبد الكريم السوداني عباس السوداني ومحمد الصهيود أبينكو هون نافو وينياوان دبين تنشت من لسر أكراني روداوي بحثا ويكي تكرن كو هاريكي أفنه كس دا أنجام فان أوبراسيونان دا ين إيشف حتى بري بيس بهي هاتنا قرتن هن شافكانيين دنيا مدياي بحثا قرتنا هاريكيم يبازده بربرسو برلمانتاران دكن كود في أوبراسيونا إيشف دا هاتنا قرتن لحتى نها بقوايا كيف فرمي حكومة عراقي هزن أولكارية لسرفان زانياريان تداخياني ندايا نپش راست کریا و نرد کریا حتی نها اف زانیارین کو ام بحث دکن زانیارین نپش راست کرینه کو لگوری هن چافکانیان خوجهی بحثا ویا که دکن کو لنافچه کسک ایدی هزن اولکاریه چون سر چند مالن برپرسو پرلمانتار و وزیرین برین عراقی و بحثا گرتنا وان برپرسان تکرن اف ددما كده يا سرك وزير نوي عراقي علي زيدي دما دس بكربونا خو حتى نها قلق جاران تكازيل السيرفي خالي كريا قوتيه كو او هر كسي كو يك دينار عراقي جي خواربه وقندلي كربه دي وي بقرنو ويراد دسي دادقه بكن دبيجا كو يك جي ارمان جي من اوان نهشنا قندليه لعراقيه وهروها تشاكسازي وريفورمان دا عراقي دا انجام بدا اف ديمنا كيدنا يه بغدايا بايتخت عراقي كو هزك اولكاريا زيدويا دجا تروري هاتيه ديتن هند ديمنا ددبينن اف هجمارك جوالاتين بغداينا كو بخوا موبايل خو هلغرتنا وفيديويا فان هيزان تومار دكن ين كو بري خدانا نافچه كسكيا بغداي او نافچه يك جنافچين هري جرنگي بايتخت عراقي جبركو ناتين ولاتان هروها مالين سركرديان وزيران زلتر لوين نافچه كسكو دردوراوي دمينا نها دري
فیدیۆیەن وێ ناوچەیە لە گۆری وان زانیاریان کو هاتنە بەڵافکردن ژالیە ئارتێشە عراقی هێزن ئەو لە کاریە هاتیە گرتن و ئۆپەراسیۆن بەردەوامە حتى نهاجی لە گۆری وان فیدیۆیەن کو لەگەل دەرکەتنە ڕۆژێژی هاتنە بەڵافکردن حتى نها ڕەوشە لە ناوچەیە کەسک نە ئاساییە نە نۆرمالە حتى vê kêlîkê hêzên zêde li wê navçeyê hene. Aliyên fermî, aliyên ewlekariyê emniyên Iraqê heta niha bi fermî li ser van hemû pêşhatan ti daxuyaniyeke fermî nedane ka bêjin armanca vê operasyona wan çi bûye çi li navçeya kesk rû dide ew raporên ku behsa girtina hejmareke serkirdeyên Iraqê tê kirin heta çi qasî rastiya xwe heye eger rast be çend berpirs hatine girtin û ji ber çi hatine girtin ev zanyarî bi awayekî fermî heta niha nehatiye belavkirin. Tenê ev vîdyone ku li ser ekranê Rûdawên ha hûn dibînin vîdyoyên ku li navçeya kesk hatine belavkirin ev jî yek ji malên ku li wê navçeyê ye nayê zanîn ev mala يعني كيش بربرسية يانجي وزيري كو دنابا حكومة عراق دا جهجرتيا ل وكا من قوتي جاردن از آمجة بيدكم أو نافين كو هاتنا بلاف كرن بحثا قرتنا فان نحكسان تيكرن لغوري زانياريين نبشتراسكري أو جي بهاء النوري زياد الجنابي مثنى السامرائي علاء سكر محمد الكربولي حسن الخفاجي عبد الكريم السوداني عباس سوداني ومحمد الصهيود كو برانيا خوا برلمانتار وزير وبربرسبونا دا كابينين بريين حكومتين عراقي دا بحثا قرتنا فان نحكسان دا انجاما فان اوبراسيونان دا شوا درباسبوي حتى بريفيس بهي لبغداية تيكرن كو لقل بغداية وكمن دەستپێکی ژی ئامێژە پێکری لە چەند ناوچەیەن دنجی یê Iraqê di heman wextî de di heman demî de operasyon hebûne bi taybetî behsa parêzgehên weke Embar Diyala Salaheddîn têkirin ku li gel van operasyonên li Bexdayê dibêjin ku çend operasyonên din yên ewlekariyê li van parêzgehan hatiye dest pêkirin heta niha li gorî wan zaniyariyên ku têne belavkirin ne çûn û ne derketin ji navçeya keskiya Bexdayê tune ye tenê xwendekar ewên ku ezmûnên xwe hene dikarin bi rêka wê karta xwe ya ezmûnan ya taqîkirinan dikarin ji navçeya keskiya Bexdayê derkevin lê wekî din derketin tune ye ev زانیاریین دەستپێکی و نەپشتڕاستکرینە بێگومان ji ber ku heta حکوومەتا عراقیان jî aliyê ewlekariyê bi fermî daxuyaniyekê li ser vê yekê nede nayê zanîn ka çend kes hatiye girtin û arman ji vê operasyonê çi ye ev di demekê de ye ku hin vîdyoyên din niha beriya çend kêlîkan hatiye belavkirin ew jî duan vîdyoyan de hejmarek ji firokeyên şer yên cengî tê dîtin ku li esmanê navçeya kesk digerin hin çavkanî dibêjin ku ev firokeyên Amerîkayê ne lê ev yek nehatiye piştrast dibe ku ji ber sedemên ewlekariyê be ji ber ku hûn dizanin ratiyên welatan her li navçeya keskiya Bexdayê heye ji wan jî balyozxaneya Amerîka û balyozxaneya welatên din ewên ku neratiyê xwe li Iraqê hene hemû jî li navçeya kesk hatiye kom kirin.